ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯄꯦꯛ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ इंटीग्रिटी कमिटी क्यामगई पिग क्यामगई नुपी चौगत थौरांग लुपना फोंदोरकले। क्यामगई फल अहन पिदंगसी पिग क्यामगई नुपी चौगत थौरांग लुपकी इमासिंगना महिरोय अनि तामथिना हाटखिबा थौदोक यानिंगदबु तुना वकत मिफम फमदुना खोलाव लाउदुना चंगसिनखिबा खोंजंग अदुदा सरुग्यारदुना पिगकी कन्वेनर सिंगाखम मार्गचंद्रन हाय महिरोय अनि बु बिनुंगसी लैतना हाटपगी थौंगदा सेनबा पुनमक पुंग 24 की मनुंगदा फादुना चैराक पीद्रबदी मियाम लोइना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनगने। इसम जमजब लान यावबुसु नतबा महिरोय अनिदा तामथिबा थौंग असि करिगिदमक कुकीसिंगना चथारिबनो। कुकी नुपी अनिगी भाइरल वीडियोददी मालेम सारा संतुना लेबाक असिगी लुसिंगबसना वफम कया फोंदोकनाखिबनी अदुबो नौरिबा महिरोय अनि मिनुंगसी यावदना हातोखिबगी थौंग असिददे लेबाक असिगी मपी मपासना करी हाइगदौरी तुमिन अदुब लैसनगदौरिब्रा हाइके। महाना मखाताना हाई मियाद असिगा मरी लेनना खोइसाउनरबा महिरोइसना मपी मपा ओरिबा चीफ मिनिस्टरदा वकत पाइबसे हौना साने मसिदा स्टेट अमदि सेंट्रल फोर्सना महिरोइसिंदा ओनसिनदुना चथारिबा काहेनबा थौंगसी अथुबदा लेपकदबनि हाइके। नकलमरोमदा लैंगाकना खुदकता इंटरनेट थेंगबगुम कांगलुपकी इरांग असिजु खुदकता लोइसनबियु KMWO मे अहुमदगी हौरखिबा कांगलुपकी इरांग असिगा मरी लेनना लैंगाकसिना मोबाइल डेटा इंटरनेट खुदकता थिंजलिबा असिगुंबा हौजिक थोकलिबा कांगलुप अनिगी इरांग असिजु खुदकता लोइसिलहनबा पॉलिसी अमसिलु हाइना कंगलैपाक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन KMWO मणिपुरना थादोरकबा चेरोल अमना हाइरे। चेरोल असन हाइ चिनकुगी नार्को टेररिस्टना चथरकलिबा थौंग असिना मियाम खांगबा ngamdabadagi इरांग असे हौरखिबनी मरमदुना लैंगाकना चिनकुगी नार्को टेररिस्टना चथरकलिबा थौंग असि अथुबदा थिंगदुना मियामगी इरांग लाक्तनबा होनबियो। मियाम इरांग यामना पाम्बु एन उहनबिगनु अखोय इरांग पामदे इग्नसिंगना युमदा पोथानेंगे। कुकी MLA दराना मखोयगी डिमांड सौगतुना कुकीसिंगना तालिबा तोखाइबा लैंगाक फंगदे फाव खोंजन हल्लोय हारिबा डिमांडा सौगतपा ngamlaga मणिपुर काइगदौरबा असदा लेमहौरिबा MLA यांखैना पुनसनबा ngamdaba asi इकाइनिंगाइने मसे मियामगी इरांग लाक्ननबा सेबाउ पीबनी मरमदुना MLA यांखैना मणिपुर मियामगी मोट सिंदुना लेबागसगे प्राइम मिनिस्टर मोदीदा अमतो ओइबा खोलाव लामिनबा चांगे। अमरोमदा तंपाक इरांग हवी हाइदुना महिरोइसिंदा टियर गैस सेल कापसिनदुना अशोकपन कया नंगलिबा थौंग खुदकता लेबो खुलंगाकपसिंग आयक लेतना फागदबो ओरबदी कुकी खुलाई पाइबसिंग लेपतना नोंमै कापसिलक्लिबासि खुदकता थिंगदबने मतमदुदा मियोय अमता इरांग सागलक्लोय। मरगसिदा इंडिया की लो असि मनम मबुक नायरब्रा MMWO नुपी अनि मफी थोंगदबगी भाइरल वीडियोददी मिपुम खुदिमकना नुपीबो इकाई खुमनदबनी हाना खोंजंग गया संगसिनगे। थौदोक थौफम मदुगी पुलिस स्टेशन की पुलिस पर्सन सिंह फाववा थबकदगी सस्पेंड तौखे। प्राइम मिनिस्टर दगी हौरगा लुसिंगबसिना यानिंगदबो ओतखिबनी अदुगा महिरोय लुवांगबी अमदी हेमंतजित की मिहातना इंडिया गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट तौरिबा थौंग असि यानिंगदे सेंट्रल अमदी स्टेटना वार क्राइम अमगुम लौदबगिरा इंडिया की लो असि मनम मबुक नायरब्रा हाइना MMWO ना हांगलक्ले। MMWO वुमेन वुंगी कन्वेनर रोजी सुजानीना थादोरकबा सेरोलमना हाय स्टेट लेगाकना महिसंग थिंगबा मोबाइल इंटरनेट डेटा थिंगबना अमदी केस असि CBI सिन्नरे हाइबना सोल्यूशन ओइगनी थाजदे महिरोय अनि असिगी मिहात असि मणिपुर होम डिपार्टमेंट की मखाता लमदम असिगी नेटिव ओइबा IPS कैडर अमदी MPS कैडर दगी तादबा SID अमा अथोबदा सेंबियो। मिहात असि लमदम असिदा थोपनी मिहात असिदा चेनरिबा खुदिमक लेबाक मिया ममांगदा अथुबदा फादुना सदाक बिबियो हाना चेरोल असिना हाइरे। इरांग असि लोइसिनबिनबा लिसी प्रियाना ममितगी मपी तादुना प्राइम मिनिस्टर की पुंगनिंग चिंगसिनख्रे। मणिपुर थोकलिबा इरांग असि खुदकता लोइसिनबिनबा अमदी चिनकुकी नार्को टेररिस्टसिंगदा तामथिना हातोकपिग्रबा महिरोय लुवांगवी अमदी हेमंतजित की असुंबा वेल फंगनबिनबा लिसी प्रिया कांगुजमना ममितगी मपी सिंथदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पुंगनिंग चिंगसिनख्रे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कांगुजमना सोशल मीडिया थादोरकपा वीडियो अमदा मांगना हाय मणिपुर हौजिक इरांग थोकली मई हौना सागली स्टेट असिदा ओरिबा फिबम असे प्राइम मिनिस्टर ना खंगना तुमिना लाइसिले करिगुंबा वफम अमदा फोंदोक्ट्री थबक अमदासु पाइखतपा लैट्री हाना पेंदबा फोंदोखिबगा लोइनना
irang asi losinanaba honabada Prime Minister na mateng pangbiyo adongi mateng mathau dai haike irang asina maram oiduna mai makai thaduk tuna lanje darak laba miyoi lakya relief camp singda changjapam lawduna laire masing jam laba angang sing school ka fa fangdre makoi gi tongi punsi tambangam dre mairoi sing school thingjin biri curfew thamjelle amadi internet thingjille masi tafam thok taba mani masidi asum banate punamak oiroi dava aranba solution ngak tani haike aigoi tung koiva waroisin pame ing tapna nungsi chanan lemina pa pame hingsa gi thong satha pam ti haike lesi priyana makhata raduna mahakumba angang kyasu irang asina maram oiduna hatok pikre masi punamak Prime Minister na eyang pham thoge adom laibagasi gi Prime Minister ni adom na karigumba kharati tawfam thoge irang asi losen bada adongi thodang chawi mairoi ani nungsi haitana hatok pikhibagi matangda palladuna mahang hai school bag su loina ripa mairoi ani kidnap tawduna tamthina hatok pikhibagi thodok thogle masida Prime Minister na wafam amata phangdoktara dupinda lechileba karigino karigumba thabak amata paikhatriba karigino mase isam samba thodok amanate karigumba thabak kharati paikhatpam thogi haike mairoi luang bi amadi amanjit ki justice phangandrabadi Dr. Tamlibasing Sintha leblakadore mairoi hizam luang bi amadi phizam amanjit ani ki justice atho matando puthok taba darabadi Zenemski MBBS mairoi sing amadi mari lenaba residential sing Sintha leplakpa yai haina Zenemsta third year MBBS tamliba Zenems Students Association ki president Ningthogjam Dinesh Taphangdokre wafam sing asi Zenems Students Association JSA amadi Resident Doctor Association RDA anina punna khusam naduna Zenemski Director Town Administration Block ta pangthokba wakat mifam amada pangthokhibani mana makhatan hai ningam davana thallaba mairoi singna pandam khara thamnana bagidamak wakat mifam asi pangthokbani me ahum dagi lepna sa dharkliba irang asi hojik phawwa legana karigumba thausil thawrang amata baikhataba asi penda phawe irang asi da sokpadagi pukhalakpa miyoi kya amanga si phawwa yengduna lakpani adu ngarang hal social media da mairoi ani hatbagi photo ama viral orki bado ubada thamoi sokna nungai taba phawe thawong asi hakchana lawbaga loinana asigumba hingsa yai tambagi thawong amadi nungsi haitan hatok pibagi thawong asi pende haike kaiku BJP dagi tokre me ahum dagi hogduna state asida thoklibe irang asigi matangda BJP gi central gi luchingba singna tawriba thawong asibo yaning da phongdoktuna manipur gi maming leraba film actor oibata natana politician amasu oiriba RK Somarindro LS Kaiku ngasi dagi BJP dagi tokre hidamasi ga mari lena ngasi thangmaiban maistam laikai daliba mahaki yumda pangthokba pabi singu unaba amada bhangna feribasi laukthokladuna koki khulai baiba singna sa dharakli balan asida BJP laikhak lawriba thodang ngasi painingai oide haike laikhak na mailoi singching thingjan grabaso mairoi sina uniform setuna khongjang jangsin gre mairoi kya asoga pannang gre Thawal BJP office mai thakre curfew tension gre mairoi singi irang laksin na pangasi dagi langana school college sing sodi thadok khrabasu ngasi mafum kaya da mairoi sin school uniform setuna mairoi hatpada senaba sing dandi piu we want justice haibo kholau sing laukduna tongan ba mafum sing da khongjang sangsin kre ngase yupung mapan makharam tapada pisum how ground da mairoi sing oiba apunba mifam ama pangtoklaba matong mafam madudagi hauduna singjamai maikai da laktuna khongsa sat bahaurakhe ya school mairang khom mafada state amade central force na makhatana sathandana thingduna thamke adobo masing yawlaba mairoi sing aduna athingba dunang khaiduna chatpa haurakpadagi mairang khom Krishna Premi Olpam mapa yorokpada police na tear gas rubber bullet na singba kaptuna tan khaike mairoi sing ge maikai dagi nawi amade nung na singba police tamna tharake amaromda tongan ba mafam sing tidim lambi uripok thangmaivan khwaramban kaithel na singba mafam sing dagiso mairoi sing amadi maira pai vising haurakna khongjang jangsilake khongjang adu tan khaina na phona bada police na tiar gas sel kaya kapadagi nakalani gi marakda mungdarakpadagi satra satri kaya asugapan yauke ngasi khongjang ngasi ga mari lena na mairoi amana phangdorakhibada mairoi ani fizam amanjet amadi hizam luangbi linthoi ngambi atpada senaba sing pungni fogani fan ki panungda puthok na miyam khangna dandi pigadabane khongjang asi ga mari lena na school college thingjelipa sing asi athubada hangdokna na phona biyo school college thonglon sin dana mairoi sing irang sagan na phona ganu haike ngasi gi marang khomda sathagi pa protest adu da mairoi sin na tholakpa thomlakwa nauri amadi nungtum langsilakpadagi press amadi police sing gi marakta asogapan yauke Amaromda Imphal West ki manung chanba Mekola Community Hall dasu lamdam madugi apan bamaira pai bisina sinduna mihat thina hatok bikraba mairoi ani asi hatbada senari bakoki lalaw basing miyamda atubada sinhabiu ana wakat khongsa sangsen ke
Amarom da mahiroi ani tamthina hat kiba thawng asibo yaning da fongduk to na tera kaithil dasu maike yadongge miyam na lambi thingjinduna asda woksing thengre hare Amarom da Thawal district ki manung da leiriba higher secondary school gi mahiroi sin da khongjing changsin khiba ga loinana DC tamna memorandum pisin kre rally du Thawal ogram da leiba Waikho Mani Girls College da pullaba matung Thawal bazar fauduna laklaga DC Thawal tamna Miyam ke kholau kaya lauk duna khongjing changsilak padaki pam da thawdok thok tanaba police ki maikai dagi section thawang sing lokhat ke ngasi ki mahiroi sing ke khongjang adu da mafam adong gi baira pai bi miyam su jok silak duna irang chau thorak padaki police na irang adu ba control tawna da bahona bada Tiargia sel kaya kapse laki tung da khoi saung na rabam yam na khongjom da leiba BJP Thawal district office mai thake Amarom da mahiroi sing irang asina maram orag Imphal West district da ayupung manga dagi namidang pung mapan phawwa curfew kom thok lamba do ngasi goina nongtil pung mari da tension kre hare masigi matang da additional district magistrate Imphal West na order ama thokre Manipur da disturb area thadaruk sang dokre Valley gi police station taraga mapan su konsin kre Manipur da hausi orakli pa law and order ki fibam yenglaka Manipur da makhatana disturb area status da makhatana chaliba October amadagi hauraga thadaruk sanaragane masada hana Valley district Jiribam yauna police station taraga mapan su amukhanna disturb area oire hana lenga ki commissioner home Tiranjin nangasi notification ama thokre Commissioner home ki notification aduna haribadi status da khurai paiba armed insurgent group sing miyam da ki sel khaiba yauna tongan bathabak thorom sing torokli basi yenglaga civil administration da ayit papirak palai hana Valley district ki police station taraga mapan Imphal Lamphel City Singjamai Sekmai Lamsang Pasoi Wangoi Pompat Haingang Lamlai Irilbung Laimakhong Thawal Bisnupur Nambol Moirang Kaksing amasung Jiribam police station singi jurisdiction punamak disturb area mathang tha tang amadagi sanaba hauragani ana commissioner honge notification asin haire disturb area status tamdibasi Armed Forces Special Power Act 1958 ki section 3 asi matamatam gi matungina amendment tawduna lakli egasegi makhada Manipur pumbada tha taruk thambada yare hana su Manipur gi governor na ayaba pire hana serol asida palle Manipur gi irang jumdang wasing na thogan bani external affairs minister Joy Shankar Manipur da hokiba tha mangarom hingsa gi thokdok wathok kya na ne ta daba phibam am uhaliba asigi marwaiba maram amadi Manipur da lon na sangselakhiba yumdang basing nani hana external affairs minister Joy Shankar na phangdokre New York ki Council on Foreign Relations da ngarang pangthokiba khana nainava mifam amada sarugya kiba external affairs minister Joy Shankar na hai India ki awang nongpok lamdamgi afipa state ama oriba Manipur da haukiba tha bangarom asida hingsa gi thakdok sing leptana thokliba asigi haurakpham maram kaya amagi manungda khwaidagi marwaiba maram amadi yumthang na balebak tagi Manipur da ain kana sangsilakpa mitop sing khunda silakpa asinani haiba yai ungkadarkliba si ngasi ngarang ki wanate yamna kuyaba wari amani magna makha taraduna Manipur da tangdu leita da fibam amada lerakliba si mahusagi punsida hanjalhanaba lambi ama puthoknaba center amasong state lenga ani manakan honari mayahum dagi haurukiba irang manung da police station sing dagi khran kiba lakhiba nongmai ambari ko dore hingsa gi thoktok sing thogan tanaba law and order enforcement madik sana thamle ana sa phangdoke amaram da agency ki pawman hai midai community bo scheduled tribe ST gi category da sarhanana balenga na thabak lokhatnaba Manipur aikona takibo order amagi mayokta kugi singna protest tawduna sahi asige me ahumdagi Manipur da irang tholakibani Manipur da singi lamsing scheduled tribe kakdana leiba yai Manipur da missing yamba community am oriba Imphal Valley da khundariba maitai sing matamgi matungina missing jamkhalakpana sing dajo mitai sing khundaba yahananaba mitai sina ST status demand tawbane maragasida me ahumdagi Manipur da internet service lenga na thinglakraba matong September 10 da hangdoklaba matung koki militant sing na mahiroi ani hatpagi mayokda tambak da mahiroi sin akan be irang haurakpadagi lenga na amuk haukiba ahing dagi October ani fawba internet service amuk thengkre Radhesem na hairok da irang leite aikiba wafam yaning da bafangdorakle hairok kendra da irang leite ana kendra sigi MLTS Radhesem na social media da fangdorakiba wafambo maikay adom da khul ngak liba amadi hingjari tuna khul sang liba ima event sing na awangwa thak da yaning da bafangdorakle MLA ge wafam aduga mari leina na pangtok ba pawgi mifam amada sandrakong apun bamayra paibigi secretary khangembam apabin hai tha manga hena irang asi chatharlaba phawda MLA minister singna magi famna hena lumna longduna miyambo hanna yengdaba asimuk losingba amagi masanate hairo kendra da irang leite haraga kari ginaba khunja sina ahing yarek tuna khulngak libano aibase kupna khantan ning haike mifam madura saruk yakiba yarpok marom mayra paibigi president thavana hai
मीखल लोईखिबग मसक उब फंखिदबदगी दिल्ली दा लोटन लेरिबा केंद्र असगी एमएलए ना इरांग लेते हारिबा वफम असि मियामबो अपंगबा सिबने चिंखोंग सिंग्यादा कुकी खुलसिंगा नकना लेबा करंबा मतमदा करी थोरकनी खंगदबना मियाम तुम्बा चाबा खंगदना लेलिबा असि उबदा अलेबक थिबने मरगसिदा सिक्योरिटी फोर्स की नंगमै मरुना पानपदगी क्लास 8 तमलिबा माइरोय अमा अरुबा फिबम दा लेगनरे माइरोय लुवांग बी अमदे हमनजेत मिहात का मरी लेदना गरांग संगसिनगिबा खोंगजंगदा उरुप हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 8 का तमक तमलिबा माइरोय नुपा मचा अमा सिक्योरिटी फोर्स ने इरांग लक्सनबनी अदुना टियर गैस मॉक बॉम्ब अमदे नंगमै गावथोरकपदा नंगमै मरुना फानबदगी हौजिक हौजिक राज मेडिसिटी की आईसीयू दा अरुबा फिबम अमदा लेगनरी हाइरे हिरम मसिंग मरी लेना उरुप अरापदे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमदे उरुप अरापदे अफुनबा मैरा पाइबिनंगासी मणिपुर प्रेस क्लब दा पाउमी सिंग उनावा अमदा उरुप अरापदे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की जनरल सेक्रेटरी खोमराम रंजन हाय माइरोय लुवांग बी अमदे हेमंजित मिहात का मरी लेना नंगरांग माइरोय क्या नाहौरकपा यौ अदुगी मनुंग चन्ना नमिदांग पुंग 10 मखाइरोम ताबा मतमदा कौवादा थोकिबा इरांग अमदा सरुक याखिबा उरुप हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 8 खतमक तमलिबा अरापदे ममंग लेकाई शांति नगर दगी वहेंगबम जोटिन सही तरागा मरी अपोकपा वहेंगबम सोमेन की थबाकता सिक्योरिटी फोर्स ने काथोरकपनी हाइबा नोंगमै मरुना पानबदगी हौजिक हौजिक अरुबा फियमदा राज मेडिसिटी दा लेकनरे मान मखातन हाई खुलाई अमता पाइतना इहौ हौरिबा माहिरोइसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ने सथरलिबा थौंग कंडेम तवे अथोबा मतमदा मरा लेबा पुलिस पर्सन सिंग थबकदगी लौथोक्तना मतिक चाबा चाराक बिगदबनी सिंगदना लो अमा तमदना लो अमा चनबगी मौंग असे यानिंग हाइके जोटिन की अपोकपी वहेंगबम इराइविना हाई आईगी इसाबु अतमना नोंगैना काफासी यानिंगदे करिगुंबा इसा असिना सिरंबा दाराबदी इरांग असि लोसिनगद्रा एमएलए मिनिस्टर सिंग अदुगी मसा मसा मासु सिंग द थोगलबदी तुमिना लेगद्रा खुद खुलाई फारे हाइतुना लोबो अरानबा मोंगदा सिनबा यानिंगदे लेगा के अंगम अथौ सिंग की सरु याउदी हाइबुगम फम कोंदुन लेरिबासी यानिंगदे हाइके सैंड्रन फोर्स ने मितई सिंगबो मखोगी जाति नते कुसी दौरो हाइबो वफम फोंदोरकलिबासी मणिपुर लेगाकना हायानबने इरांग असिबो लक्सननबगिदम लाखिबा सैंड्रन फोर्स ने मितई सिंग असिबो मखोगी जाति नते कुसी दौरो हाइबो वफम फोंदोरकलिबासी मणिपुर लेगाकना हायानबनी अना खोइरमबन फवैबी इमा कैथल बेंडर वेलफेयर यूनियन फोंदोरकले ngasi manipur press club da pawmi singo unaba amada union asigi general secretary kongbai lapam danesorin hai mahiroyani bo tamthin otnai raba matung miathina hatbagi thong condemn tawe makut chalaba myo ebo karisu to bhangamloi khanbagi maungda thawai usitana sathagiba thong akan mamongda yaning de myada sida lenga akan ba miang sangtuna mara laibasing fatuna jarak pigadabani haike mangna makhatana hai sinkogi narco terrorist na satargliba mihat mipun ki thong singasi noma ge hansilaktuna tungi jumbi warakadoriba mahiroy kya yauna इराइजा क्या ताम थीना हालबा फावा लेंगागसना वही अमता हाइदना तुमिना लेरिबा असि पेंडे नवी अनि माफी ठोंगदबगी वीडियो वायरल ददी लेबाक पुंजाव थिनदुना नुंगाइतबा फोंदोखी अदबो माइरोयानी तामथिना हालबा असिददी तुमिना लेसिनबा असि पांगदबगी लिसने हौजी अखोइगी इफ्रूप कनबा अमदे अखोइगी ngamkhai कहनदना थंबा असि तंगाइ फदबा पांथुंग ओइगदोरिबनी मरमसिना माइतै खुनाइगी लुप खुथिमंगना अमतोइना पुनसिनमिनदुना लानथेंगमिनसि हाइके माहिरोइसिंग द टियर गैस रबर बुलेट न चिंगबा सिनबा यारोय कमीशन खोंजंग जंगसिलकपा सही नौरिबा माहिरोइसिंग द टियर गैस सेल रबर बुलेट अमदि लाठी चार्ज तौबा हाइबसे यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन अमसोंग जुवेनल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की मायोक्तनी हाइना मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ना फोंदोकबगा लोइनना लेंगाकता अइबा सेरोल थादुना खनख्रे हाइरे कमीशन के सेरोल अदुदा माहिरोयनी हातबगी वीडियो फोटो वायरल ओरकबगा मरी लेना माहिरोय सिंगना ngarang irang haurakhe nagalamromda CBI की टीम ngasi nungthil imphal da thonglakre माहिरोय ani mafam khangdana mangkiwa amadi atkibagi केस का मरी लेना CBI की स्पेशल डायरेक्टर अजोय बदनगर ना लुसिंगबा CBI की टीम amangasi imphal da thonglakre CBI की ऑफिशियल टीम asi स्पेशल फ्लाइट amada imphal एयरपोर्ट da thonglakibani टीम asina जुलाई 3 दगी mafam khangdana mangkiba माहिरोय लुवांगबी अमदे हमंजित की केस का मरी लेना इन्वेस्टिगेशन तौगनी हाइरे पावगली खुलमगी मतुंगने स्पेशल डायरेक्टर अजोइन लुसिंगबा टीमसिद स्पेशल क्राइम सीन रिक्रिएशन इंट्रोगेशन अमसोंग टेक्निकल सर्वेलेंस की मतंगदा निंगथिना खंग हाइरबा क्यासु यावरी हाइरे चीफ मिनिस्टर दा कमाई अफुइना मिसी की मेमोरेंडम पिसनग्रे थासे के कुनगा बंगा की नोंथिल पुंग अनि मिनि निफुक मंगारोम ताबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई पुलिस की मनुंग चनबा संजनबम पुलिस आउटपोस्ट अटैच तौदन लेबा तरुकसुबा IRV के पर्सनल कमई अफुइना कौवा इम्फाल की मोइरांगखोम कबुई खुलद लेबा अमबो पोस्ट अदुगी किचन कादा मसादा इशू तौबा नोंमै सिंदोकपदा
नानथोकपा मरुना पांदुना सिबनी हाइबसी यमफम याउदबा पाउनी हनमेसी असिगी मतंगदा सेमकिबा जेएसए अगेंस्ट द ब्रूटल मर्डर ऑफ कमई अफुइना के सेक्रेटरी कन्वेनर अमदी को कन्वेनर पुन्ना सही तौबा मेमोरेंडम अमा सब मिनिस्टर पेसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा मंगुंदा काबलिबा नोंमै मरु अदु पिस्तौल ने मियारासी कोल ब्लड द हाटपनी हाइबगा लोइनना सेनरिबा मि अदु थबुकदगी टर्मिनेट तौगदबने लाइगिद्रबगी इमुंग मनुंगदा लाइंगाकना चानबा थबक अमदी एक्स ग्रेसिया पिउ हाइबना सिंगबा अवारेपसिंग यावरे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पदागजरी चैनल असिदा दोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागजरी